turunana hidayah duriyatan thayyibah. Allahumma ij'al nutfatan duriyatan mubarakatan Allahumma rabbana hab lana min azwajina. Bapak anu enggal Bapak jeung mak kudu ridho biidillah wa biqadrillah. Mak jeung bapak sing ridho abi anu sakieu buktos abi tinangtos ngajantenkeun putra anu enggal tinangtos bakal ngariweuhkeun ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malamnya juga sahabat. Kali ini saya meliput suasana jajab pernikahan yang ada dari Sumedang menuju Garut sahabat nih. Rombongan jajab pengantinnya udah datang nih sahabat. Nah ini nggak tahu nih ini mobil pengantinnya nih yang warna hijau nih sahabat nih. Nah ini jajab pengantinnya sahabat melewati jembatan yang ada di persawahan juga di kebun-kebun ini teh bambu sahabat tuh, dan melewati juga antar dua kabupaten Garut juga Kabupaten Sumedang sahabat. Mudah-mudahan acaranya lancar sahabat. Ini jajab pengantinnya nih sahabat, berjalan menuju arah Kabupaten Garut, maksudnya bukan Kabupaten Garut sahabat nih. Nah ini yang jajabnya sahabat nih banyak sekali nih sahabat. Warga juga yang jajabnya juga banyak banget sahabat nih tuh. Melewati juga tanjakan ekstrim sahabat tuh. Nah ini sahabat perjuangan pengantin menuju Kabupaten Garut sahabat melewati jembatan nih. Ini rombongannya masih ada sahabat, banyak sekali. Nah ini mobil, ini mah mobil angkutan barangnya sahabat nih. Satu mobil engkel sahabat nih. Wah luar biasa tuh. Yang jajab juga masih banyak sahabat nih, panjang juga masih di belakang masih ada. Nah ini sahabat. Nah berapa mobil nggak tahu, saya nggak ngitung mobilnya sahabat nih. Dan juga motor juga banyak banget sahabat. Dari sanak saudara, sahabat, tetangga juga ikut jajab sahabat untuk kebahagiaan yang ada di keluarga mempelai wanita juga mempelai lelaki sahabat tuh melewati jembatan. Nah ini si bapak-bapaknya nih menghalaukan halau-halaukan tuh aneh sahabat. Banyak banget sahabat nih dari Pak Kadesnya juga ikut sahabat tuh. Pak Kades Desa Mandirinya ikut sahabat. Nah kita review lagi sahabat nanti di tempatnya sahabat. Nah ini nih pejuang siapa. Nah kita tanya-tanya sahabat nih sama sama pengantinnya. Siapa jajab Pak. Nah ini sahabat nih hantaran pengantinnya lagi dikeluarin sahabat sama warga-warganya. Nih sahabat nih tuh yang bawa makanan, yang bawa baju-baju untuk calon pengantin wanitanya sahabat nih, dari sanak saudara juga teman-teman dari calon pengantin laki-laki nih sahabat. Rame banget tuh, ada tumpeng juga, cuman tumpengnya kayaknya nggak lonjong ke atas sahabat, biasanya lonjong ke atas kalau tumpeng pengantin itu, cuman itu mah biasa aja tuh. Biasanya sok kayak baturan ya gitu. Itu dibakar gimana sih? Bus jagoan lagi. Di barang itu enak. Barang-barang jagoan lah. Bagus jagoan lah.
Hai guys. Hai, kumaha teteh damang? Alhamdulillah. Sabaraha ribu ya teh anu jajabna teteh? Ah ya, Teteh? 700 mah. Oh, 700 orang tehnya. Di kampung mana ya teh? Di Kampung Lembur Tengah, Kabupaten naon teh? Kabupaten Sumedang. Oh, jadi nikahnya di Kabupaten Garut tehnya. Iya. Mudah-mudahan acaranya lancar tehnya. Nah, ini sahabat 700 orang yang jajab sahabat nih. Tuh, masih banyak panjang nih gadis desanya nih ikut jajab nih sahabat tuh. Aduh, si ibunya bawa apa, Bu? 400 orang. Biasanya sahabat kalau di pernikahan dari Kabupaten Sumedang itu suka bawa barang-barang seperti barang-barang rumah tangga sekumplitnya sahabat. Kita lihat ke belakang sahabat. Nah, sia nih. Ini barang-barang yang kecil nih sahabat nih. Ah, nyanak naon eta katel. Oh, diusir ah. Kunaon diusirna? Yang nyanung. Oh, yang nyanung. Tuh sahabat nih, dari barang-barang yang kecil ini mas sahabat nih. Tuh boboko di bawah, heuh. Tuh boboko di bawah tuh. Cungkir sagarupa di bawahnya. Oh sahabat. Komplit ya pokoknya nama Aritis Sumedang mah. Balik pangelangan ada arah itu. وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالعمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار يا حبيبي Icak, Icak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajan. Oh, kan wae geus jajan oge loba keneh jajan di dagang. Tuh, tadi ya barang-barang mah. Mang bawa naon mang eta mang? Iya, gelas. Alah ka gelas-gelas di bawah si Amang euy. Gelas, kanyut kunang, kena kanyut. Kanyut sama ya. Bukan kalau di sini foto ini di jualan.
Nah ini sahabat nih, pengantinnya baru datang dari rumahnya sahabat nih, melewati suasana kampungnya tuh sahabat. Kangen jantan umatna kalayan kurang sadenakeun syafaatul amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sadayana, margi panganten ieu acara dari ayeuna mayungkeun Allahul Azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, innahu huwal ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Barang rek nikah teh hiji niatan ibadah, niat karena cinta laas 3 bulan Agus ya, tapi niat ibadah para ketika kedua niatan rek ngalobakeun umat turunan Kanjeng Nabi itu soleh jeung solehah tukat tidur teh amanah titipan ti Allah, antu adul amanah titipan ti Allah. 4 niatan berarti 2 ieu teh awal pernikahan akhir. Mudah-mudahan sabali akadan kita bisa ngelambat lambut panjang jodohnya, sing rawi bubulna, sing reuy aleureuna, itu bahasa kolotnya aya. So, ulah asa ditalkin tanya mengasar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang aldiansa nikahkeun kaula ka anjeun ka anak tegas kau awewe ka anak tegas kaula anak ka anak tegas awewe kaula anu ngaran Risati Ananda kalayan nganggo mas kawin ku emas 5 gram dibayar kontan. Bener. Putra bapak anu enggal, bapak jeung mak kudu ridho biidillah wa biqadrillah. Mak jeung bapak sing ridho abi anu sakieu buktosna. Abi tinangtos ngajantenkeun putra anu enggal tinangtos bakal ngariweuhkeun ka bapak. Abdi rumasa, abdi rumah gara rumah tangga. Bapak mau nganggap minantu ka anjeun hidup, tapi yakin sami eta putra bapak putra mak. Mudah-mudahan ku kecelakaan anak ieu si Soca sing ngajadikeun kabarokahan pikeun urang sadayana. Astaghfirullah Rabbal baraya khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah kocorkeun cipanan anjeun kopi nu kumarsia ulah waka eureun-eureun ngalangkeun kana paupan menang tisuk-suk kidung sok dipake adiku kana salat jalilung waktu zakat namangkeun. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, abdi-abdi sanadiyah duriyatan thayyibatan. Allahumma ij'al nutfatan duriyatan qadartaha min nasibi. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma asin akibatana fi umuri tawadina fid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya minhum wal amwat su'atuhu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lil mu'minin. Alhamdulillah sungkem para srengse urang ngagengkeun kana pabenyeng-benyeng